Dečak je čuvao stado ovaca u obližnjoj šumi, dok su za to vreme seljani iz njegovog sela obrađivali obližnje njive. Bilo mu je jako dosadno dok je provodio dane sa svojim ovčicama, pa je odlučio malo da se zabavi. Popeo se na obližnji breg i počeo vikati: "Vuk, Vuk, upomoć, Vuk!" Seljani su čuli povike i pojurili da pomognu dečaku, ali kada su stigli, videli su ovce koje mirno pasu i dečaka koji se grohotom smeje. Opomenuli su ga da to nije u redu i da ne priziva nesreću. Dečak je odmahnuo rukom i nastavio da se naslađuje. Narednih dana je još nekoliko puta prevario seljana. Jednoga dana iz šume izlete Vuk i ustremi se na dečakovo stado. Dečak je povikao: "Vuk, Vuk, upomoć, Vuk!" Seljani su mislili da dečak opet pokušava da ih prevari, pa se nisu obazirali na njegove povike. Tako je dečak ostao bez svog stada.